Dilayalong lak chokner kep atangka pen kasalam PWD IB talan kangpu. Lunka na malin kipado pen plikebra phoang deng Karbi risunim so aronguje katalon amuk kipapleng. Puthot plikebra chok ang deng Karbi risunim so aronguje aphan kachong hong. Dokmuka army kema thengno dolong Innova gari kaching kol suarluso bang hini pen bang gethom adima long amat apran kedam ang bong inut ke doktor Kardom Karbi prime time along penili wilburn krupi non bior tang ton pen arjoitha PWD asai kampen dilaya long lak chok der kepatangka pen kaselam PWD IB thang inkoyani ingpu pontang lo Bokajan Subdivision Borjan Constituency Keparlo Dilayalong Lak Chokner Kepatangka Kepadampen Dilayalong Kaselam PWD IB Atalan Thang Inkoyarni Ingpusi Isi Kedoke Thakabar Site Thopon PWD Pen Kaselam Raso IB Atalan Karbialong Autonomous Council as CEM Tuliram Ronghang Ingpulo Kangpu Amayalong Chairman Long Kitimu PWD EM Horen Singh Bay Omar Singh Kiso EM Jagat Singh Inti, MEC Prabhat Chandra Taro, Richard Tokbi, Lapen PWD I Engineer Ajit Singh Nar, Atum Chetong Dun, IB Kerakom Jiaphan, Ita Paisong Mate, Boundary Wall, Muning Dihin and Inkana Long, Parupon Poputa, CEM, Ronghang Sangho, IB Kampuda Mahut, Kachetong Aradang Nu, Ningjeteka. Alangli, Patir Piponsi, Local MEC, Ito Getha, Adim Mesenangi Aluhi, Maluhi Givang Aphan Pusi, Aprang Soil, Guest house ta kimlo la sofi bang ke ko dak kita buti jang likim tulo las kia kape sayang deng tamanang klem molo las nama ko hir jume pijun pen ans se tuar da nona tum pheklong lo rajan bokajan tuar tame alang le sensitive and pen itum kar gelo to mas consistent wall pen la ka hang si la tame non klem pon bom lo tang lapo las so tuar tame tum hino 36 atwa jemapo lo tenje hu dubokan asino nang kia bom wang bom lo je dak non hu longit manom jet lempon bom lo dak non nang cengpo unupon sorma po kontraktor lahai tame apeno lo po kontraktor tame highway tame lai tame non tiar pon bom lo tender korelo lasi retum latsoa guest house tame kar bima to nos council me thang plan budget pen ada 80 lakhs tangka sideng polos sari kuri alak lapendak two-story building kasi piniben gerata hem aparman no lake lapendak non ye speaker ka hai pujlo tak banderwal nang ji jadji polol hai banderwal ta me ni ye ma ka hai anon chuni ripo pining pen bajar long dak keting ponje aphan ni lianang ni pan chuni sila pen deng pon rek po kusi ni lina to ban pachini do don malia to Lunka na malin pado pen thang krisir kep arni plikebra phoang deng Karbi risunim so aronguje mati Karbi Youth Festival katalon ke duan amo mon samangbong pajut pontanglo Karbi jutanga song mate Karbi Cultural Society pen tarlang so jutanga klamalong thang krip ho arni rong ketong lama kang thur pen kapang cheng plikebra phoang deng Karbi risunim so rongaje kapadu siar ni mate thang krisir kep arni adap nokbe kikat marathon kachipate nimso ki rung kachar he mekilap nong ekapajir lapen lunka na malin pensi plikebra phoang deng Karbi risunim so rongaje katalon amo pajutpon Kijutsia ni Karbi risunim so rongaje ansu se abolon ke pado thekjia phan cases zonal committee lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Angbong bidi sore kachithan kachimum ajai mekta pado tarlang sualong juponi pho jutang kachipatera pet athari asamia tumpen angbong kurwang thuchipi seroisi muningle putho chitong thulonang pusi ningjerinti Kaji ona lele ni para dekha mesi ele to isia sama ibu solusi ko ai ni para otai bangan di wajah sendiri lain lo tapi ini dan pilih apa dia hengong something kan sih sun pondo Lapan pilih dia itu motor bukan saja itu isi sama ibu Allah yang si kartu cengkang ni orang suami apa
studio se kacata kami mesel langsung lagi tais keluar itu kami itu mana pun kami isi tais keluar ini lada tiap kilo lapen kalau kacapate itu ilum mereka lurusnya kita pada isi akhirnya tiap ini dua ni tiap kilo itu kami lihat ngomong selai kesong apa tak main itu sibuk nasi muni hai pura jini tomato pengen jini ada yang tidak itu jini nasi muni begini kalau terus konsil pe itu lihat sisi kamera mama ketemu mama tahu apa ini sisi kamera dia pandai itu ini kalau terus konsil apa yang dia dan kalau akhir ini berdewa lapan akhir ini berdewa akhirnya itu kami video yang baik hai dan legal video yang baik layak bukti kami itu kita melihat hal itu karena itu mas konsil dan yang pun lapan dia itu mulai terjadi pengalaman itu ada pengalaman itu ini asap persiksa itu akhir ini berdewa akhirnya itu ada kacu dalam awal saya kilo ni kesal kasih satu lapan pilih mungkin landa dipitong ke itu waktu ayo kasih muni mungkin also pinso landa cinta saya bercakap bati also kasih saya siapa lahir masa itu lapan orang katutun masa itu apa alam tidak terang kami kapela terus konser dan nak buang naga yang konversi yang dia lawan itu parti cipurannya orang cipurannya itu kebetulan cipurannya kalau kita mengawasi itu kita lawan komunitas nanti tapi itu macam injil kita itu anu itu cetak nanti itu non boli itu ngakong menisi kacau itu hewan lo nasi muni isi anjela pula nasi merah tempat ada macam isi itu dalam solo itu nikahnya dalam solo anjus kami berpondong siapa anjing kami berpondong siapa itu kan dalam terus konsil bertinggal dalam kami kaki kami itu ada langsung anjing kami jalan anjus anjing kami siapa karena langsung karena Yesus yang bertolak pun akibat catai lo sehingga kalau music lo berada pada ahwa kebal beri anjus kami music apa itu karena terus konsep bersayang dek pondok posisi Tuhan lakcak sembilan orang Normalam sopor pan bir tamu interponik sina. Ini siksa kelapa ni lah so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya cusir ham tamle ini su. Ini siksa kelapa ni lah so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. Nang cucut bu. Cepakeng dan mau mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Matahari, lo nalam Karbi beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamata dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo pat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road.
Car at Beauty Parlor. Lasinang itum tapadar ipin pinang humrignol. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alang, Theso alang, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo pibuthat birta long wang thulo. Dokmuka thana ki parlo Dokmuka army camp atheng no adolong along thang inkoya dap inowa gari ka ching koy jok sorlo bang hini pen kadokawe bangke thama dima lamat apran dam nang lopsi kat ni salong birta nang pale. Dokmuka thana ki parlo army camp atheng no adolong along thang inkoy arni ada prak porpai chokra inkoya por malom. Inowa gari ka ching koy jok sorlo pen kadokawe bangke thama dima lamat apran dam nang lo. Kiton kilang asai pupen birta kilonga tegen L01H 6595 Innova gari Kohima pen Guwahati rong speak dam bomahut. Dokmuka army kema thengno dolong along kipatonga chok. Innova lokido swarlo banghini pen kadokawe bange thom adima longmat apran dam juid. Apran kita matum amen ke Dr. Ashino arta phokebra pli dono azer arta phokebra ke thom lapen zakhole jutso arta phokebra ke thomatum henlo lapen areng ke sotum laki pukro sokin lo luolwa Papino lapen gari ka tewara bangpu Fozul Islam pusi bangthek. Kiso jur ke tana tuma pha Dimapur ansi ke langcha phan pontang loputa
ke tot ke langa bang phua tum pen pirta long thu All Party Hills Leaders Conference atum non hejong borpung arong along khumri dampusi kad news along pirta nang pali All Party Hills Leaders Conference Mateti Hekpen APHLC pen non hejong borpung arong along humri damsi Article 244A lapen 6 schedule at pinang sodalam kachingwai klong paledam Inglong hawar kaumri along IAS barim JI Kathar chetong dun alang li 6 schedule hai huyalam rong sorapan than pachini te kangsi Inglong so dead si kilik joklong chotangji kiligalong ta Inglong so si thurlong chotnangji longle phelang boreng awar sai contract behab paper anta inglong so tumsi klemlong chot nang jipata kathara sangho rong sarphan than pachini tekang kamri da mamai long BJP ASTC Congress asong jatum APHLC along chingbedun pata song pen kat news along birta nang pale la lo bangke la hello lata nitum van la hello the high court pen a lo a order lo council dom han gipi ya chiklo jam trok ang bong lo selam nang ji po an ke non ke selam le detlo silam le detlo la pen akoi sia bang do thulang dei council tu village council law selam thulo 1932 2013 aning kan haladak selam thulo village council lo ke chia tum phan anta vote papi jok long nangji la pen election da papi thu long nangji purong da ho mat lo ke doji Serwan ke balong ke lake akimia bostu ka lidai lah ho phang men do lake selam ke langhan sar kiri pu amuni ningkan suri si ba ka prang sila ka salam la pen karbi tum la si enbom nang ji abinong ke la ke ilitum a identity lo karbi ang thek lo lake karbi ang thek pu ke ilitum appear richot kali athema ilitum appear ri bang da ang thek lo sita la bang kumania aparok ta nang sing choy birta bangela pans kangton paniklo domi thakme korbang thu